Kulumar klem ki pajba ki bayat lenti ha khandai lat mene ha step khandai steng bat kalapan her sungiu ye ki babun pajba nama ka jingbam sha ki bor pulet banrung ye kali na khandai lat bat bun ki dukan ha khandai lat ki bakhang khaldap bat kenja slam kombe ja khendiat banai bap theu bom et wat ka kali pelip dingru ka ba penting pismia ya ka jingdon jokate ka kali ndai ka long biria na markam shamdan kano ka benta mami jingkul mar ha ka te ka step ka dei pen ban ka jingya sar pen khoj ya baro ka yau ki nong di madan ha khandai lat ka ken hon ki nong di madan ki basang khandai lat ka ba ki khat ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ki apalong ka jingya pen khoj ya ka yau ya dia thiet baro akhandai lat baka kali pelip ding kelawan ban senra jiki jabo jaban ki bami na kite ki nong song yau kat kom ka jing tu ka president jong ka seng ka kong violin pertu kala ong ba kala pen kendet ya ki pajba na mar ka jing pen ko ya ka yau ka badang ningkong menta ka si ka khandai terek jamang aja apuar ba ki ken hon nong di madan ki pen ko ya ka plengja ka ba ki shong man ka sngi Shushu hadu sans pangot kinong shong yo ki bai shim banta ha ka ban pen khoi ya ka yo ban nang ni shakhamat ka shim yak sinja ban pen khoi ASEAN ha ka shisnam khanang bakan long ka ba khoi ka basuba Adega presiden nak adega susun ginong di madan. De bat apa juga koru ngade hilong abat dia baru kat ginong di madan kadega hap hangai. De nang tapat ibu ya katarik begini penkuit depan ngasih ungu iro orang bak senong jong kaplis bajar gila pentik jong ubat pula kalau iro bansim bentalang akan dikasih dai tarik de nagaliang kini kinong song dukan bamdai gi hoko tru ya khang dukan barok khoj location bentalang bani de bara bor mensahi kadai kicing penkuit nagaliang kakui ba sorkar tengi ngi sim bentahi tang balong mentah de kasin ke penungkong ngi si ngi rai daladi bangin penkuit ya kajaka bangi di jingdi bat lada ka kuit long isu kenat bat man kami dulu ngi syaj lum ya ki jabo haman la kadukan ngibu lau jong dosbin bat dalamin untung sani bret hangti po dosbin bakal labu da sorkari dei de ngakan tu ro ya kinong di madan baru pat kisi mentalang akan digasngi mai kinong di madan ngi kentu hangni kala poisan spa angun piami baro poisan spa angun mundan raki bapep iwan sim mentalang marmar kendiat dengi ya thidhi do sar ni tiet kisun entah kali umru ngisiu daga pisahi ni tiet mundai kin bangi supan na sorkar bakar wan ayangi ban ni sunguru ya ka bor jong ginong penya jong municipal bat kila ai hiru ya ka kali makalan khat ya kanyur bangi ai kuplay na menta jong ki kan baki sim mentalang hangi nadu ki briu jong municipal nadu nong pek kinong tray jong municipal long kidan lang bangi menta kasi bangi rai bangin penkuit pranong syong buka Lamban mencuba ka sa don gijing penkuit nang bajong ka government nang bajong ka snong nang bangi saya le lang nang ba menta kasen ka banungkong bangi rai hi daladi bangin penkuit ya kijaka bangi dijing ni gelapoi hadu saus pak lang tak khang bara baro khoj mundan bapli manu kenapa jet ngisdang na do krabaji de ngislam menta bangi ap ya kakali ke namar bakan man sai do kata ai ngilarai bangin penkuit bet asen cisnem boy la ya penbet ya kata hadu ha meeting mangila ya penbet bangin ya penkuit asen cisnem sunrek baro khoj tang balong kawan slam no namar bakade kadai kaju kasngi bangi penkuit na do ka Anjali yomulonghan kamotran kapulo kilan mukra kistibil de takada ko kali la lek bacato long kamla syu bangin the baro ko we akaji syangi plan ban the bet baro ko syai tang ba kawan tang kawe kali te nalon la kata baje long kamla syu kan bagan ban penkuit ya ki madan kai la susim no tang ikinala na mar kinala hi tam kabun kijing sma na kanala
Dit namar bangim ju le kumni. Kadang dai kadai kasin ke banungkong ke bangi le ya kani. Namar ke hawat kibun nadu kidukan ro kilengo hi bapli ma. Ki mamla ira ban pli dukan ki kwa dai hi bakin ya don mentha ban mi ken. Namar kata gen ki pajba kawan no kajing lengo jengki. Ada dem nang tu pada nak kalian kasison nila penbet kabam, nila order kabam, nila ai kabam, baru kuat ngimam nyo siliang ubam dairu ni ai, ubah dairu ni ai, long ngimam pet ke tang badai ginong di badan ai bam em. Ni ai lang ya baru kuat. Kuat. Kata kalau kaji penbet nak kasison bangi ai bam ya kibreu. Dabara bori kisah ai bam hi nak kalian dapat penbet kibreu. Jong kasokala ni kerang basnong kisah ai kasya tang bangi pada mentangi le baca ni ai ki namar kapor ngilawan nang step teh